Ayengan lah. Apa? Sia deui ayengan. Aing kaki. Ayengan can. Oh, kata mai jiji. Coba. Ya dulu. Dulu iya. Agen kuburan Cirem. Orang euy. Udah angin kita kan jigana. Wah, anu lalayangan euy. Dah. Oh, itu. Duluan ayo. Ayo lah. Ayo. Aduh, goblok. Diakan jeroan nabe tong jeung cangkang. Ya, siapa ieu cek lah. Wahan anjing hakan ke sia. Ayo tuh, ngapungkeun lah ya. Ayo lalayangan. Mana yang pelan kena. Iya. Sama mana bagian moro awas sama benang deui lalayangan karep aya mah. Gantian. Ngomong emang kamari mau layangan. Dibawa balik ke mana bae? Oh, oke. Iya ge, bro. Kala iya tuh, Pak. Asin euy. Kanges buru-buru itu. Bedangin. Pelan. Sok waing pelan sok. Lalayangan. Oh, salah hampura. Pelan. Hampir deh, aing kamari ge nyasop sih mah. Ya ge jangan lancar. Woi. Eta ulah sabelah nyekelana ngereng. Mana dia? Tuh ulah sabelah. Oh, geus kajian lah kedut lah. Mantap. Terus. Gila deh. Ayo mah. Panas nyuhan dulu lah. Ya terus. Duh, nah sareng itu sareng lah. Jangan baru dak. Main guys. Halus. Bolo. Oh. Gage, iya pungkun. Kita angin. Gage. Oh, teka dege. Bolo. Oh. Jero telo. Hello. Woi, apa woi? Oh ya, wah. Orang ngereng. Allah. Ngapung woi. Ajaib. Gage ngadukan woi, ngapung. Woi. Ngapung bolo ya. Guys, mana? Woi. Ngapung. Siang gandeng. Oi. Gandeng. Gandeng sekolah kasar tuh. Ngapung itu diadukan buru-buru. Ya, diadukan ya. Atulah goblok. Oi, ngapung. Eta oi. Oi, kemai. Oi. Nama nih. Aing saha? Saya jurik batu. Atuh aing cicing bae. Yang mana itu? Aja. Oi, lepas. Oi. Anjing benang deui bae. Mantap. Kaula asa banget nah keur magis goreng. Goreng. Aing tadi labu di situ. Kasupan jurik batu aing. Asupan juri gitu. Dulu bunget nak. Anjing garing. Garing segala tak tamas ya kan. jurik batu. Bisa bilang burit balik batu. Lalayangan aku gitu bener. Aing jurik batu.
Son, men. Perjuangan dimulai dari yang paling bawah.